umbam umdih kedai kawai kebedon kamtam na kebenta kishnong kitau ladangi pai ngilap babun na kilong yeng long sem kihaban thet ya ka ban shat ban tiu ban sat ban kling bat na kebenta kejing don kam jongki hakiwei pat kilyang ban pe je kejing jongki pat ba nong song shnong jong ka shnong lau jen riu nong kriem lum pengat bat ka lum sopho UMDC ka nong thamai uba Latiplang ula plie pat ba bat IT ru ya ka telong keban penpoi syagini kisau tuli kishnong ya kini ketelong latai ha kejinglut ke bakat san lak tengka kebala penyo ada UMDC na ka tight scheme 15 Finance Commission ha kini kesengi la idon lang ro ke ramba shnong jong baro sau tuli kishnong bat kinong kit kam shnong Antai scheme na 15 Finance Commission tengah sampai ini scheme kawak sudah kasan lak macam mana ini kacik dam de ngelapai proposal gipa na sa shnong bat klayo ek proposal bagi la sanction ini scheme lama ka antai grant ka second installment bagi layo ek kasan lak ini scheme kadu kene bolong medasi I sa shnong ke belau bimne langsung rio nok riem lum sopo bat ya lupunga te kai ga pelong ye pi ba pinu para ne skim pi ba ga dai ke jingkar do ne balai ne I ba ka krisis ha po no mai kre ko ko kong sam dan ma ko ba di kre ko de ko sam hi jong man khriyen te kini sa shnong I de bon hi ki ut ba kat chapang ade ka no ko meeting ne ga yeng ki bungile I kendu dong ki ut chapang ko ba de kong sam pi ko te wan pa kani proposal pat ngila laban sina kamni na matay sa shnong ba ka do ko pi omne ba ka konsulsi je pi ga dan kanyo tali kishnong kai ka baha nam ta jung ki pa bere ba ni ka ju ka bat ko mi ga no ki pi nga among minang mi khat mata jan akos na kilan kishnong ngalap biang hi scheme sembagi proposal ki schemes ki ba na ka 15 finance na ka 12 finance Hagisdam kumcha kum kidan kishnong bangila biang ko top ki katukat ni kishnong kan kli kishnong rei omo yung baro ban ndap hi rei nga shimbai kawai hin kawai mtang la dan bok em yo so kishnong no da ni schemes